بله راسته اف شواز دشمن هر تالی هاتا گوهرتن جلدانا حوال سعید و بریا وجی دا دشمن ایدی یعنی هما هرج دست بکی دا آرمانجا دشمن تنکرنا پیشنگن ازدیا بو جلدانا مامزکی دا امکارن بینا سر زمان و هاتا روجا ما ایرو دا حجت تشتك هبو حجت پاکه و پاکه فرمی لبن چافدریا عراقی دا جشنگال پاش دا هاتا کشاندن هر کسی جی اف تجدید جلدانا مامزکی اوور دا yani şevazê dişmin êdî hata guhertin got miletê êzdî xwedan îradekî hêsiniye xwedan îradekî polayî ye ji bo navêyekê êdî miletê êzdî gavê pêş de navîjê pêşengê êzdiya kirine hedefa armancû û êrîşên xwe yî hewayî de got karibin êzdiya bê îrada bikin karibin êzdiya yanî nehêlibin heqê xwe bixwazibin lê feqet miletê êzdî her li ser wê soza heke daye û li pê wê dewam jî bike لێدانا مامزەکی و لێدانا رێ هەڤڵ و فەرماندار زەردە شنگالی دا و vê derê de piştiya wê lêdana hevalê Sîd hate çêkirin yanî em dibînin ku êdî li vê derê de ev qas êrîşên hewayî êrîşên tayarê lê din ê dewleta Tirk lê vê de ti kesî beyanî yan jî ti kesî ejnebî negiştî asta şehadetê û dinya û alemê jî ev tişt dît ku êdî li vê derê de êzidî hedefin hata demekî bi heceta got kesên beyanî li şingal de hene kesên got ne xelkê şingal li şingal de hene her êrişekî dewleta Tirk got çêbûyî li wê derê de miletê êzdî bûye armanca wan êrîşa zarokên êzdiya bûne armanca wan êrîşa ji bo navêyekê yanî em dibînin got dewleta Tirk ne dişmê salekê û di sale ev bi hezarên sala dewleta Tirk dişmatiya miletê êzdî dîtî ji bo navêyekê lêdana hevalê Sîd û şûn da lêdana fermandar heval dişwar feqîr da hate çêkirin hevserokê desteya rêveber bû ev êrîş ser miletê sivîl hat nekirin yanî dewleta Tirk êdî ket xapînê dibêje em êrîşan li ser kesên beyanî dikin yanî ez karim îroj tara daha binav bikim got hemû jî zarokên vî miletî ne hemû jî berxwedanî kiriye û haçî kesê got li dijî Daişê şer kirî armanca êrîşên wan e yanî ti farqa Daиш û dewleta Tirk nîne van fermandara van pêşenga şerê Daişê kir ev bûne serkêşê tinekirina Daişê ji bo navêkê îro ev armanca dewleta Tirkin dewleta Tirk Daиш çêkir dewleta Tirk Daиш tendîm kir dewleta Tirk Daиш rêxistin kir û berda ser miletê êzdî û ser miletê êzdî de şand ji bo navêyekê em dewleta Tirk û Daиш weke yekê dibînin û kesê got alîkariya wanê dike ew jî wekî dewleta Tirk û wekî Daиш e ji bo navêyekê ti fereq nîne ji lêdana hevalê Sîd hevalê Zerdeşt hevalê Zekî hevalê dişwar da û hata got hevalê Hemîd hevalê Êzdîn hevalê Cîro hevalê Enwer hevalê Azad da ev hemû zarokên êzdiya bûn kesek bila xwe nexapîne kesek nikare îro bêje wala kes ne zarokê êzdiyan e kesek nikare îro bêje ev ne xelkê şingalê ne ji bo navêkê ev xelkê şingalê ne ev zarokê êzdiyan e van meqabilî Daиш şer kir van Daиш tune kir ji bo navêkê îro ev armanca dewleta Tirk e dewleta Tirk êgo Daиш rêxistin kirî êgo destek dayî Daиш û Daиш perwerde kirî û tedrîb kirî îro şandî ser Iraqê de û taybet miletê êzdî di nav de kirî armanc dewleta Tirk bi vê tiştî ev îro armancı got ji bo xwe dibîne miletê êzdî diye û hedef jî miletê êzdî ye heta roja me îro em dibînin her êrişkeke çêbû li ser miletê sivîl jî hate kirin ne tenê hêzên leşkerî êrîşan got li ser Mişlisa Xanesorê ev miletê sivîl tê de bû ev miletê şingalê tê de bû ev kesên got ji boya xwe ji bona xwe xizmet dikin ev kesê ji bo minteqa xwe kar dikin ew li Mişlisa Xanesorê de bûn dewleta Tirk êdî armanca dewleta Tirkiye em wisa vê navê dikin dewleta Tirk dişminê miletê êzidiye dişminê dînê êzidiye û dişminê qiyadiyên êzidiye got wana tune bike karibê dîsa bê şingal ihtilal bike em vê yanî ti êrîşên dê qut nakin êrîşên Daişê qut nakin wekî yek bûn Daиш berjayî hat îro dewleta Tirk hewayî dê ser miletê êzidî yanî ti farqa wan nîne nêzik bûna îtîfaqiya Lozanê salek ji ber me dewleta Tirk wê hemû hewildanê xwe bixwaz bê şingal tevlî hev bike wê bixwaz bê Mosul tevlî hev bike wê bixwaz bê piskirêka li Iraqê de derêxê heta got karibê bike sunûrê xwe yî heker jî hatî girtin ji Kerkûk û Mosul û şingal û heta got derbasî axa Rojavayê Kurdistanê nebî ev armanca dewleta Tirk e
جبونا دولتا ترک گل سیویل لورده به قربانی جی جبونا و غم نینا و هر حول بده گو هاتا کاربه وی آلانه وی ارده هکرجی هاتی گرتن دیسا کاربه هموی وگره جبونا کاربه دیسا بکه سنور خوا حتمانیه و کاربه بیتشتیب دست خوا ببینه دوان ایدیشنگو لشنگال دا چه بوین لورده رول پدکی جیته ده هیا رول میته جیته ده هیا اف ایدیشنگو هاتینه چکرین همو بریا میته و بریا پاراستنی تنه چکرین هنک کس هنا ایرو دناوا پاراستنی دا کسایت ضعیف کسایت گل سر خوی ناملت خو تجارت کن کسایت گو خصمت دشمنت کن بوان ایریشی خو دستک دشمن گو خورد بکن بریا وان ایریشته نکرین بریا ام بجن سیخور نافخوی ج خلق شنگال دا انسان ضعیف انسان بریا تهدید کرینه انسان بریا ترساندنه بریا تلفون کرینه وانا جبوی خود کنه چافکانین و شرطی و کاربن سر پیشنگین ازدیا کار بکن وانا جبوی خوب کارتینن اف یعنی ملت می ازدی وسات تهدید کردن حتی گو کاربی ام بجن سی خورتیه لسر بکیه یعنی هر تالی چند مجادر کتن گو میته پاراستنه تلفونا جوان ازدید کردن خلق تهدید کردن خلق اود کردن حتی گو کاربن بلگیا حتی گو کاربن معلومات لسر هزت ما بگرن لسر فرماندارت ما بگرن لسر حوالت ما بگرن وسا جی هدف بگرن يعني بفير رهنه كي وسهاتا او كرن يعني ام وسا جبونا فان كسات ادنا ديار كرن افيدي لازم دبش في قرشتيا خبردن دبش في يعني ام بيجن ترسا خو ياغو مقابلي دولتا ترك بردن هكر جو ايرو ايريش لسر فرماندار نیابشنا هکر گو ایریش لسر پیشنگین ازیدیانا بلا او سیخور او کسایتن گو خدمت دشمنت کن بلا باج زانبن هکر گو کار دولت ترک بوان انسان خلاص وس به ایریش سر واج ورنا کرن دولت ترک دیروکا خود تجاره بخ نبوا دولتی کی د عالی مجید دولتی کی فاشیست دولتی کی گو هر دخوازه اسلامتی پیک بینه جبوناوی کی تجاره دولت ترک ملت ازدی قبول ناکه او کسین گو سی خورتیت کن او کسین گو ته پاراستانی دا الیکاریا دشمنت کن و بنا سبب ارمانجن گو دولت ترک به هدف خو پیک بینه اف انسان جوه سبب د سبب ورنه هدف گرتن یا بشویه جشه مستقبل کچو خورت ازدیایا مستقبل شنگالا جبوناوی که ایرو هکر گو اف ایریشته نکرن ایریشن ضعیفن انسان گو کار خود فروشن انسان گو تجارت لسر خوینا ازدیات کن انسان گو تجاره مبدأ کی وانینا انسان گو ام بجن غیرت لسر ملی وانینا ایدی لازم دب جبیت اشتی خبردن عینی دمه دا یعنی اف پیام ما ملت می باشور کردستان جرا یعنی ایدی لازم ملت می باشور کردستان راب سرلنگ خو یعنی ایرو دولت ترک نتنه شنگال داگرید که ایرو نتنه ایریشه خو لسر شنگال پکتینه ایرو لسر شنگال سبا و لسر باشور کردستان جیبه و سبا لسر خلک می باشور کردستان جیبه بلا کس خو نخاپینه جبرگو ام دبینن سوشال میدیا و مجارن هکر چت بوی ام دبینن گو دولت ترک ایرو آخا باشور کردستان داگر کریا و بلا کس خو نخاپینه جه دولت ترک کتت ایدی گاوش وردا پاجدا ناویجه ولی ودریدا وکو ام بجن وارگهر خو وکو آخا خو ابنا بکه جبون اوی که ایدی ملت می باشور پیوستا بیتشتی قبول نکه به ام بجن خیانت ادنا خدا وانسی خور نوا خدا قبول نکه خیانت مالا برزانی ایدی قبول نکه ایرو باشور کردستان جل بن ماترسیکا هری مزرا درباست به سبا ترک و دست دینا سرود باشور کردستان جیش بنا خو وکو بشکی ج دولت ترک ببینن و وی دمیدا نکارن ایدی ام بجن حق و حقوق خو بخوازن ایرو آخا باشور کردستان ته داگر کرن ایرو باشور کردستان ام بجن هزی کی خو یوسه هگو کاری پیشل دولت ترک بگره و کار به بس خیانت بکه و دستک بده دولت ترک جبون افیا کی پیام ما جبون وان اوا جهمو کچو خورتن گو ایرو باشور کردستان را گو کاربن ایدی به کردیتیا خو به ولات پاریزیا خو و داگرکری قبول نکن وانسی خورد دنا با خدا بدنا عالی وسا اف پیام مجبوی ملت می ازدی گل سر آخا شنگالیجی ایدی دم دما ازدیاتیا دم دما غیرت کشاندنیا دم دما سری خلویر داینیا ام ایرو دکفنا مرحله دتر دا ام ایرو کاربن دست خوش شنگال ورینه ام ایرو کاربن مستقبل
شنگال و ازدیا ام کاربن دیار بکن ام کاربن به دستک داینا همو مالبات خو همو ملت خو ازدی ایرو سر آخا شنگال کاربن شنگال کا آزاد و شنگال کا خسر ام تدا جیان بکن ایدی داگرکری اجداگرکری رباسا ایدی داگرکری تجاره مستقبل کی جبوی ما دیار ناکی مستقبل ما هکا ام به هیوان بهلن و وکی فرمان 2014 به جبون اویا که اف پیام ماش همو کاچو خورت ازدیار رها ایگو غیرت لسر ملیوان هی ایگو دلیوان لسر ازدیاتیت شوتاندن ایگو او اراده پیر رها و دشمن قبونا که ایرو دست خوبنا دست ما و دست خوبنا دست یکودی و کاربن ام شنگال پیگرا آوا بکن ایرو اف ایریشن گول لسر یا بشویه جشتنا کرن لسر تنکرنا هزی عسکری نای نکرن ایرو لسر تنکرنا مستقبل کچو خورت ازدیات نکرن یا بشویه جشه پیش روزا همو کچو خورت ازدیا همو زاروک ازدیا همو داکو باب ازدیا یا بشویه یا جشه سوزک جبونا ملت ازدی دایا و لهر سروی سوزه دوام بکه پیویز بکه و جان بده پیویز بکه و شر بکه پیویز بکه و سرکشیا برخودانیه بکه جبونا و ام و پیام خوصا دکین نگله خو ام هیویت کن گوگل ما ادی و دم تالی دا کار به شنگال ادی نان جه خیانت جه گوکاس خیانت کن جه بغیرت اندنابا خدا و نکه دیرو کامل دیرو تاریخ کی ملت ازدی تاریخ کی کافنار هيا خودان تاریخ کی گو د تجاره در نکتیا جدم ازدی میرزا و حتی درویش عبدی روجا ایرو هر ام دبینن گو پیشنگن ازدیا هر ام دبین عقیدن ازدیا هر ام دبین قهرمان ازدیا درت کبن جبوناویا که هکر گو ام ایرو بدل ددن هکر گو ایرو شهادت ددن هلبت اف بوانتشتا پاجدان نای کشاندن زردشت سعید به هزار ایرو ام بیجن شاگرد دوانن ام بیجن ایرو به هزار لپی شوپاوانن لپی تولاوانن جبونا ویا که بلا کسی کی ازدی ایری روزا ما ایرو دا یعنی ترسک نکوی دلوی دا و نترسی یعنی اف مجاری هر تالی گوبوی روزا وکی د جهان دا در کتنا داعش و ایری شوانی لسر حبسه غویران الحسا که گو چه بوی لدیالا یانزده عسکرین دا حکومت عراقی شهید کتن ام سرساخی جمالبات وان جرات خوازن هلبت ملت ما لازمه زانبه داعش خلاص نبویا داعش لحرمه دا خواب جهد که داعش دیسا به دستکن دولتا ترک ایدی و هزل خودت بینن گو کار به ایریج بکه داعش دیسا خود تندیمت کش نوجده جبون آویا که ملت ما ازدی جی لازمه زانبه ملت ما ازدی ایدی گشتی حد کی وسا گو هنک تشت فهم کرنا ملت ما ازدی ایروزانه کی دشمنی ویا کی دوستی ویا جبر ویا که ملت ما ازدی ایدی لازمه مجال کی وسا نده گو دشمن راحت لسر آخر شنگال چو بچه وری و هر جهه گو بخواز بکار بگهته جبون آویا که پیوستا گلی ما ازدی وی تشتی قبول نکه ما ترسيك إيرو لسر آخا عراقي بقشتي هيا و أف ما ترسي لفيدريدا يعني شنغال هدفها بيتشتيا إدي ملاتي ما لازمه جبوي خواب باريزي جبوي گو كاربي إدي إيريشا فالا دريخي گو كاربي شر إيريشن داعش بك ديسا ملاتي ما همو لازمه بحبرا كاربي أمبيجن ببي ريگر لفي تشتي وملتي ما دستي خو بدي يكودي يعني خو باراستنا ملتي ازدي ايرول دستي ملتي ازدي ده خو غهاندنا هدف خو ايرول دستي ملتي ازدي ده لدستي وي قال ايرول سر اخر شنقال جيان كل دستي وان ده يا لازم اتفاق خو ایرو تسلیمی کسی نکن اراده خوا تسلیمی کسی نکن ازدی گهشنا حد کی وسا ازدی چه بخواز من کارن بکن ازدی اراده کی خو هيا ازدی دینی کی خو هيا ازدی ام بجن تاریخ کی خو هيا جبون ابي کی ملت می ازدی لازم به خبر رابه ملت می ازدی ادی لازم پیشی لوان مجال هکر داینا دشمن بگری جه خیانت چل نوا خدا و نکه ادی ر ند کسی کی گو ادی ور ازدی اب ر به ایرو کس ایرو حق کسی نینا لسر آخر شنگالی ازدی اب ر بجدر به ملت ازدی خلق شنگالی خلق شنگالی ایرو خودی شنگالا خلق شنگالی خودی آخر شنگالا خودی شنگال خلق شنگال ایرو مسئولیت شنگال هلگرتیا جبونا ویا که ت محتاجی خلق شنگال بکسین در دور رانینا ت محتاجی پاراستنا شنگال به هزن عسکری اجدر ورانینا ملت ازدی
یعنی جسارت کی خو ملت از دی اراده کی خو ملت از دی زار خو هنا گو شر بکن لمقابل داعش ل فقط یعنی ملت ما از دی هکر گو دست خو بک یک دو اتفاق خو بک هینه یک ملت ما از دی کر ایرو کار به ام بیژن سرکشی بی تشتی را بک او داکو خوشک ما او براو باب ما گو ایرو کار بن پاراستنا شنگال وکو مسئولتی کی خو ببینن ام کار به شنگال جو همو ایریشا به پاریزن ام کار بن همو معامرین گل سر شنگال تینا پلان کردن ام والا درخن هر کسی کی نخیر خواز جواکا ما ام حساب جو بخوازن هلبت جبونا ویا که یا بشویه جشه آمادن جان بدن جبونا ملت می ازدی یا بشویه جشه ایرو پیشنگ برخودانی نا ایرو یا بشویه جشه فداین ملت ازدینا جبونا ویا که هر کس ادی پیوست بهوریا خو ابیا بشویه جشه بینه جبونا ویا که اوا 7 سال 8 سال درباز بون سر ایریش داعش را گل سر آخا شنگالی هاتی کرن جبونا ویا که ما ترسیک لسر شنگال هات آوا کرن عالی سوشال مدیا دا فقط ایرو شنگال آراما ایرو شنگال خلق شنگال راحت کاری کارو خبات خود سر آخا شنگال بکی ایرو خلق شنگال کاری راحت سر آخا شنگال بچه وره سوشال مدیا و راگهاندن چاپامانی هی شنگال خسته روشی کی مترسیه ده فقط ملت ما گل سر آخا شنگال جانت که روشا شنگال وضع شنگالی سیاسی وضع شنگالی امنی دبینه جوانایی که مسیر ازدی بخوا مسیر خود قرارین ازدی بخوا مستقبل خود قرارین ازدی بخوا اراده خود تسلیمی کسی نکن جوانایی که ازدیا هزی کی خوی عسکری هيا گوکاربه برسف بده گوکاربه ادی پیشیل ایریشا بگیره یا بشویه جشه تنه جبوی هاتنا داعش خو آماده نکریه یا بشویه جشه جبونا هاتنا دولتا ترک خو آماده کریه اف هز مره ها گوان برسف جی بدن اف هز مره ها گم ایریش دولتا ترک جی والا دریخن یا بشویه جشه او اراده خو او جسارت خو او تجربه خو لشکری هنه گو ایرو هر ایریش کی مترسی که گل سر آخا شنگال چه بکه گویا والا دریخه بلا گله می شنگالی جی زانبه دستک بده هز خوی عسکری خورد بکه گوکار به آلیکار به هز خوی لشکری را ایرو یا بشه یا جشه خلق ال دورا آخا شنگالی جبونا ویا که خورد کرنا شنگال خورد کرنا یا بشه خورد کرنا یا آخا شنگالی و پاراستنا شنگال ایرو خورد کرنا یا بشه جبونا ویا که ام هیویدارن گوگل می ازدی جی ایرو ویتشتی ببینه گویا بشه جشه نزی 450 شهیدی دای لبر و آخدا او گوی بدهشی آماده جان خو بده یا بشی آماده گو لهر دقیق که هر ایریشی لسر آخا شنگالی هات گو کاربه وان ایریشا والا درخه حتی گو یک شربان و فرمانداری یا بشه وجهش هيا همو خدمات جواکا ازدیدنا جبونا ویا که اف ماترسین گو هاتینا چکرین او ایریشن لسر حبسه حسکی هاتینا کرین اگو بناف ته ناس کردن غویران هلبت لویدر دا به مداخله کردن قصد را گو ایریشن هاتینا سر حبسه هاتینا والا درخستن ام وی سرکفتن لهمو فرماندار و شربانین هزن قصد پیروزت کن گو راستی جی دنابرا 7 روزا داکارین و ایریشه والا درخن دیسه کاریبون و حبسه بیخنا بن کنترل خدا گو کاربون هزن داعش و هزن دولتا ترک گو هاتی پلان کردن لسر حبسه حسکه گو کارین داعش نو بکن کاریبون با همو هزا خو و حبس و ایریشه والا درخن رولکی قصد دتنا کردن داعش ده هيا هلبت ام وی پیروزت کن ام وی جبوی خو معنویات بینن ام وی جبوی خو وکو خطک دی بینن گو هزن گو پاراستنه گو هزن گو حق انسانیتی هزن گو کاربن راستی جی لپت نکردن داعش ده ام وی جبونا خو کو میناک دی بینن ام وی جبوی خو کو تجربه دی بینن ام جی آماده گو هر ایریش کی ایرو سر آخا شنگالی هات ام به همو امکانات خو ام به همو خبره خو لشکری ام به همو هزا خو عسکری و ام وکو یا بشه یا جشه ببنا رگر وان ایریشل سر آخا شنگالی تینا کرن جبونا ویا که بلا ملت مزانبه شنگال نه آستکی وساده گوکی 2014 ملت ما بلا زانبه گو هر ایریش کی ایرو سر آخا شنگالی هات ایرو عقید و قهرمان هنه گو حسابش وان انسانا بخوازن گو کاربن لپیشوان انسانا بسکرین جبونا ویا که ام گلی خوسا هشارت کن گلی ما ایدی روزا ما ایرو لازمه جه وان کسین گو جبوی خراکرنا شنگالی دناوا خود و نکن و گاربن به همو هزن امنی و قوات خواه لشکری و هزا خواه عسکری را وکو یا بشه ویجشی ببنا آلیکار و ام شنگال پاخوش بکن
ام شنگال کاربن دیسا بکین آرام بکن و گل شنگال ایرو راحت کار بیجیان بکی